大家平安，了解外读书kajam-nyaman, nama kajinana sulibat. Saka读书kajam-nyaman, aurja sopina kainwa semas, imazai toa bina atsan, imazai toa tapuru katu warwa sulacan, imazai toa yita karam pacutapuru katu 5karam. 创世纪18章1节到15节。Izo ka makatal ka sa itorawa sa sengrau ka na amirat di yaporahan i paling toa tapau ki papatsuna semas daya maju ito sinan to parisia marka kasyo i mari au patsun di yaporahan toa izo za mantirua caw-cawa na maringgil i dedet pai migatsal ti maju sa baika kisah cebong sa kebong a paalai sa ibu a maya tutsu sekezuanan imaza a paramo a kisulurayan ulakena amalaalanan tanumun sana no vai talumazao i taiteku toa laulaung a kisulurayan vaika kena remevers toa zalung a urino si pikura vaika kena marap toa uri no kanen ulamuna pupitsura patudur toa no jaran maravaken narava toa no sinamazan i januamen saka ulakena malaala tanumun ayaken aya nangwa mali-mali arawat aya tamajua temavra pai pakirimu ti yaporahan na cuma sa padazekatin day sala toa marap toa tala nangwangwaan na ramuk sa avay mukilota ti yaporahan na sema pulangan sa piniri toa koda-kodara saka na pesangwa a ala kenua luang sa paparangzan toa sa sekaulan toa semulu a pakirimu pada tekuin mimaju a abura a amtim noa iyo katoa vutul noa luang sa zataki na pi te ayau te maju ai te teku toa kasyo saka izoat imaju a amalaala pai keman ja maju kibadaan ti yaporahan ni maju izainu aso skel ati sala aya izoai cuma izoati maju i cuma ayayi na temavra ni yaporahan manu ibu azo macidil te ya maju no kala maitutsuan no chabil uri manci zaken na muman saka uri puala ketua wala ya so skelati sara aya toa izo ati sara i paling toa tapau ai terikul toa zoa caw-caw a kirandanda toa zoa kai toa zoa ramaleng anga ravas ti yaporahan kati sara saka iniangaka makaya pualak manasika mapudiri ti sara a nakiila sa kinmnem maya tutsu aicu ramaleng angaken ramaleng anga uta aku skel akiken na uri puala kanan aya mano kirivana semasa ibu te yaporahan aku mapudiri ti sara ramaleng angaken akiken na uri puala kanan aku ayaya di maju a kinemnem aya
manu izwa inika varai no atmas pai no kala maituchuan no savil uri mantiu zakena mumala imaza au uri puala keti sara tua ualai aya pai pasa markut di sara sa vensa iwa lemaini ya inika kena nama peduli aya lakwa ibu azwa chau na mapodiri sun a paulit ayai aichu kainua tsmat心里去给嘛这段创世纪的18章1节到15节都说大家们爱心里不得完讲经沙拉的笑过去我们读创世纪18章1到15节时或许认定撒拉就是不够相信顺服上帝才因偷笑而受责备毕竟他曾以人的思考方式使亚伯拉罕先从卑尼下甲得了一个庶子此刻又因提到自己明年此时将会升职的预言而偷笑然而我们不能只把焦点放在这里因为我们若继续阅读经文就会知道撒拉后来确实得到一个孩子并为他取名叫以撒而希伯来文的笑正与以撒同字由此我们可以看出撒拉的笑似乎代表不同的意义亚伯拉罕被改名之后开始对自身的生命做出改变当上帝在立约时特别提到要亚伯拉罕做完全人也就是诚实正直的人从亚伯拉罕热心接待陌生人可以看出他正朝着做完全人的方向努力撒拉在改名之后也努力跟上亚伯拉罕的脚步他同样参与了亚伯拉罕招待陌生旅人的行动为他们预备食物只是他没有想到竟会听到他将生孩子的宣告他觉得这一切实在太不可思议因此笑了出来然而他得到肯定的回答在上帝没有做不到的事明年的此时他必然要生一个儿子这个时候撒拉为这个肯定的回答感到恐慌因为他知道上帝不是开玩笑的他的话必然要实现所以他否认自己偷笑其实是因为害怕而不知所措上帝却对他说有你的确笑了这句话代表的是笑不仅是撒拉当时的心态同时也是给予撒拉肯定的答案那就是他最后确实要喜笑因为上帝让他得到一个儿子名叫以撒这个笑是带着祝福与允许实现的笑喜那亚将军读出阿加玛加曼Sekarang tu soka jam-jaman asini pagi namun menjadi我如何看待撒拉的笑若事情发生在我身上我的反应又会是如何呢喜那亚将军tu soka jam-jaman pagi namun menjadi nama polat saka kainuli赏识一切的主上帝当你的应许来临时愿我能真实相信并全心领受顺服你的旨意而行奉主基督的名求阿们Mali tu soka jam-jaman na makakinana misira selanga sumupu toa padazkate noa tsumas latinana kilarwai masizwa toa pina padazkate noa tsumas tu soa kajam-jaman ta sinupu latinana tilaatsa toa ta sipatsunan toa ta sarwan toa nakiparai toa ta tsumas ayakana pasamarau latinana subeva tu soa ta kene adavan大家平安